Ya nak. Sirap ini nama di beduk, kang beduk. Kali ambil skin ambil dengan air. Insai pak. Serut. Lenyap nong mai kau. Lenyap ni pak nong mas. Hidup. Nem jaya yang nak menangam menjadi nafsu. Panas kita member semua. Lenyap. Memsai. Gayuan. Hei. Lenyap. Sini kong bayok le, sini. Yang kata itu usah. Macam lah, lenyap. Asam. Lenyap. Buat dia yang beres. Yang ini apa? Yang wan Ya nak. This is an important announcement. The government requests the citizens of the state to maintain social distancing of minimum 1 meter between one another to prevent the spread of COVID-19. There is enough stock of essential commodities and people need not panic. The identified shops are opened today, the 28th of March 2020, up to 5 p.m. Kanigalang Rajuban dan Kam dan Yada Nagajusa Siang COVID Katne, Lakan Pati Pata, Lakan Lindung, Shivata, Hindai